السلام علیکم پن کشر کتاب پڑھو لیسن نمبر 6 موضوع سون اس 3 لوک کت امو مز پر اس 2 کت من اخ کت اس پرنے پھر تو پیج نمبر کڑتو آز 32 33 تریم کت پرو اس آز تریم کت چھ ناو دودک دودس تو آبک آبس دپان اخ گور اوس دودس ترگن آب رلاوان یت پٹ اوس اخ حص دود تو 3 حص آب کنان ام بدیانتی سۭتۍ بنیاے تس واریاہ رۄپیہِ اکہِ لٹہِ درٛاو سُہ ٹھیلس منٛز سارے بٹہٕ رۄپیہِ ہٮ۪تھ بیٚیِس گامس کُن خیال اوسُس بیٚیہِ تہِ جان نسلٕچ دُدِجہِ گٲو جورا انہا مٔلۍ رٮ۪تہٕ کول اوس گوٗر اوس اکہِ ونہٕ مٔنٛزۍ پکان 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 ییٚلہِ تھوٚک أکِس جایہِ وٕچھُن کُلۍ گنڈرس منٛزس اکھ ناگ 300 چین تو رۄپیہِ ٹھیلہٕ شان دِتھ ترٛٲوُن لر یُتھُے أچھ پٮ۪ٹھ أچھ گٔیَس اکھ چالاک پوٚز ووٚتھ اکہِ تھدِ ریلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ نیونس رۄپیہِ ٹھیلہٕ شاندٕ تلہٕ کٔڑِتھ پوٚنٛز کھوٚت کُلِس پٮ۪ٹھ تہٕ گوٗر گوٚو بیدار پٔنزۍ مٕژروو ٹھیلس گنڈ 1 رۄپے لٲیِن گوٗرِس کُن تہٕ 3 دِژن ناگس منٛز دٲرِتھ گوٗرۍ گٔنڈِس گُلۍ زارٕ پارٕ کوٚرنس زِ رۄپیہِ دِتم واپس پوٚنٛز اوس 1 رۄپے گوٗرِس کُن لایان تہٕ 3 رۄپیہِ ناگس منٛز دٲرِتھ دِوان یوٚتام ٹھیلہٕ ژھوٚر گوٚو پٔنزۍ دیُت ژھوٚرٕے ٹھیلہٕ گوٗرِس کُن دٲرِتھ گوٗرۍ دوٚپُس ظٲلِم پنجا یہِ کُس تاون ژھُنتھم پٔنزۍ دوٚپنس دۄدٕچہِ رۄپیہِ دِژمے ژےٚ تہٕ آبچہِ رۄپیہِ دِژمے آبس چلو بچو أسۍ پرو آز یہِ مۄکلو اسہِ پٔرِتھ تۄہہِ سمجھو بددیانتی سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان بددیانتی سۭتۍ مۄکلیٛاے أمِس رۄپیہِ تہِ أمِس مۄکلیٛاو یہِ دۄد تہِ لہذا پزِ نہٕ اسہِ بددیانتی کرٕنۍ زانٛہہ امیِکۍ سوال کرو أسۍ تۄہہِ سمجھو یہِ صبحنس کرو أسۍ امیِکۍ سوال تۄہہِ دِیِو تِمن سوالن ہٕنٛدۍ جواب دِیو تُہۍ پانے چلو آز گوٚو یُتُے اللہ حافظ